Tariki nyanya mweri wa kenda mwaka wa 2023 ni mihoko wakwa ati we ukirithayo guku ni kwa Muthingi TV ni nani ndaikirira giti nigetha ngumenyithie uria bururi uragithie na mbere kwegariura itikira kugucia njungwa yaku nigetha ngoro ngigutwaria kuria kaunti ciothe 47 no mbere ndayari tabeta mukire mamwe wa maria tukuhaririirie. Mamwe wa maria tukuhaririirie. Hiyo ajali tumepoteza watu 12. Watu 3 wamekimbizwa hospitali Voi. Kiha kugumira aikari a Voi thutha wa 12 gukwira mutino-ini muru wa bara. Minister wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki kuruka nyumba-ini ya Nyayo guthurima mihango ya ucabithia wa passport. Harambee Stars kwiganithiria Qatar thutha wa kwanura timu ya bururi ona 2-1 habatani-ini ya mbere ya kiurata iria irahuriirwo kiharo-ini kia Al Janiab. Mau no mamwe wa maria gigutemeire itikira kwaraniria nani ko mwena wa Facebook ni Muthingi TV agwo mwena wakwa ni Wambui Njau ukoro kijira urerera Gikunjuro giki we mwena uriku na tukiambiriria twambia na report ya kieha kuri andu 12 ni makuite nangi ana kugurara uru mutino-ini wa farafara muthenya wa ira farafara-ini ya Mombasa guka Nairobi gukunikana kuku ni mwena-ini wa Voi. Mutino uyu uraikorirwo ukurania ngari igiri ya wa muingi iri iragereire ukuhituka kana iri irakoragwo ikigeria kuhituka ngari igi andu acio ana aria maraikorirwo makigurara ni marahonia nguraro thibitari-ini wa Moi Voi referral guko ngari icio cigetera gukorwo igikwa uthuthuria stesheni-ini ya borithi ya Voi. Itwa Bana Stenshari, ndio Sub County Police Commander Voi. Ningependa kuthibitisha ajali ambayo imetokea sehemu hii ya Ndii. Sehemu ya Ndii iko eneo la Voi, Taita Taveta County. Kitu kama saa 10 na dakika 20 ya kampuni ya Genesis ambayo ni shuttle ilikuwa imetoka pande ya Nairobi kielekea pande ya Mombasa, na walipofika eneo ili Nairobi. Jina naitwa Dr. Jeremiah, mimi ndio daktari kuu katika Moi County Referral Hospital Voi. Kwa hao walikuwa watu 16, watu 12 walipoteza maisha yao. Kwa hospitali yetu tulijaribu kupokea watu 4, ambapo hao 4 wawili walikuwa na majeraha mbaya sana za kichwa. Sasa hivi tuko na kwa hali kuwasafirisha waweze kulazwa katika chumba cha watu mahututi Mombasa. Uchunguzi unaendelea ili tuweze kubainisha hasa kilichosababisha hiyo ajali. Na kwa madereva, ningependa kuwaambia madereva wote ambao wanatumia hii Mombasa Nairobi highway wawe waangalifu. Na pia wananchi wale ambao wanabebwa kwa hizo gari, wanapoona dereva anaendesha kwa njia ambayo ni ya hatari, waweze basi kumwambia dereva, kumkanya dereva, wasinyamaze. Anakuma guku kwa Muthingi TV tukendithiria acio kuhona kana acio ana kuhona kwa naihenya riu tuthie aginya kuria mwena wa Turukana kuria makiria arithi 2,000 kuma ruriri rwa Turukana macokereirie guku bururi-ini thutha wa thirikari ya Uganda akiaria governor wa kaunti ya Turukana kari gukorwo ikimateithiriria aikari acio onao ni makoretwo makihoya thirikari ikorwo ikimathondekera ithima cia mai. Leo hii sisi tuko hapa Lokipoto na population jirani Jie na pia Dodos ambazo ziko Uganda. Sisi kama Waturkana hatuna shida na majirani wetu, tunataka kuishi na wao vizuri bila shida. Jambo moja ndio mimi nataka kusema, ile sisi hatutakubali kwamba watu wa hapa Jie ile message wanapeana
hata kwa nchi yetu ya Kenya ama hata kwao kule Uganda. Eti kwamba wao hawana bunduki, ni Waturkana peke yao ndio wako na bunduki. Huo ni uongo mtupu. Sisi na mali yetu, sisi tumepoteza maisha hapa, mali yetu na ng'ombe wetu wengi tumepoteza. Na tumekuwa tukinyamaza tukisema sisi kwa sababu hatuna nyasi, hatuna maji, tutanyenyekea tu. Lakini kule sisi kunyenyekea imechukuliwa na majirani wetu for granted. Na mambo kama hayo hatukubali. Watu wetu wale wameuliwa kwa mpaka huu ni watu wengi. Sisi tulifukuza Uganda, si kufukuza. Hii kitu ya kila siku wa Uganda wao wanatuambia nyinyi hapa si kwenyu, mko na ng'ombe mingi mpaka imemaliza maji yetu, imemaliza nyasi yetu, muame hapa mtoke. Na sisi hatuna kosa kwa hao watu. Sisi watu tunanyenyekea juu huku Turkana hatuna maji, maota pani hatuna. Naomba Ruto hata kwa siku moja afike hapa na atuinue sisi pia juu hatujulikani. Sisi watu kama sisi hatujulikani kwa hii Kenya. Lakini ile siku ya kupiga kura ndio sisi tunajulikana. Naomba serikali yetu aniletea maskari ili anaweza kusaidia sisi. Ngine anaweka Lokpoto, ngine anaweka Loitan, ngine anaweka mali anaita Lopokoruk, ngine anaweka hapo na maji anisaidia sisi watapan ile kubwa. Kogene ate Minister wa ugitiri wa thiini Profesa Kithure Kindiki umuthi ni akorirwa kiroka nyumba-ini ya Nyayo House ariteminĩria ukorwo akirora uthurimi kana uthurimi wa mihango ya ucabithia wa maratathi ma uthami kana niguo passport. Kindiki akoretwo agitirithia wiheani wa thirikari gutigirira ni mahurana na aria makoretwo makinyita migwate mihango ino ya gucungiriria a Kenya aigi ukorwo makirithika ni utungata wa wabici-ini cia uruhonge rwa uthami. Augete maraongereire kunina murigo wa maratathi na maria makoretwo makwomete wabici-ini ici. Anaru turoge ginya kore akaunti-ini ya Naikuru kuria gikundi kia gukorwo gigikicagi agikundi gia gucerithia ugitiri kaunti-ini ya Naikuru ni gikitie ngono andu 7 na kuhithukia njohi ya mamilioni ma mbeca kiganda-ini kia magendo Naikuru ya irathiro. Kuringana na munini wa county commissioner Simiyu, njohi iyo ithondekagwo na mai mena giko na gukorwo igikirwo cuba cia njohi ciuikaine. Oho ne ugite ati ni rita kana tirita ria mbere athondeki a njohi no gukorwo magikio ngono ana ningi agikiarita nari kwi ruhonge rwa ucirithania nyitanire nao niguo kuhukia ahuri biashara atacio kaunti-ini ino. We have been able to nab one of the people who has been manufacturing alcohol in this particular premise. And of course, it is a portable spirit, many of which we know are usually illicit and are causing a lot of harm to our young people. Forward, we will continue to crack down on this because this is actually one of the major reasons for a lot of problems and health challenges that we are having. And these kind of people are not only destroying the health and the life of people, but indeed, if somebody wants to do a business, there are correct procedures. Today, after intelligence reports, we have managed to come to a residential place. As you can see, this house is a residential home. But when we came in, we found that it is manufacturing illicit alcohol. 7 people, the owner of the machines and his workers. All of them will be taken to court and be prosecuted for that. Talking to KRA, we found that if they were to pay tax, they would have paid 556,617. And you look at
the water there that is mixed, that is being called alcohol, it is dirty. Our people are consuming dangerous, poisonous things. Na riboti yo kuma kuria kaunti-ini ya Nakuru ni ora kahinda ga kuhomoka athii na mbere kwirorera Muthingi TV ndukere mitambo-ini kuona ati ane ndiracokereria. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba no na tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ka ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra na niĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Nako kagũrũ karĩime gatihana karĩ mũhu, nake mumagari nĩeyonagĩra. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Kũnyita ũgeni gũkũ kwa Muthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri, tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi. Nĩ gũtongana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatuĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Na nĩtwacokereria gũkũ nĩ kwa Muthingi TV, gĩkĩ nĩ Gikunjuro kĩa mĩaraho tukira kunyitanira na niĩ thiĩ na mbere gũkũmenyithia marĩa maragĩthiĩ na mbere kũhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ. Tũgĩthiĩ na mbere, mũiyũro wa itũra kana mũingĩ wa itũra rĩa Workers ũrĩriganĩtie na thukuru wa Workers wa ndini ya Kĩama-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Bahati gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nakuru maraikara na wagagu na makĩria rĩrĩa mbura yaura nĩ mũiyũro wa maĩ kwaraha barabara na nginyagia kũmakora mĩciĩ-inĩ yao. Arutwo makoragwo magĩcũngĩrĩrio kũruta iratũ magĩthiĩ thukuru
akumana na mai mau na riu marahoya thirikari ya county ino hamwe na thirikari nene kumathondekera barabara iyo hamwe na mitaro ya gutema kana gute mai magiko. Marito makwa ni Mire wa Kimani ni ndi muikari wa Wakas. Barabara ino ya cukuru twina thina muingi muno ni tondu hindi yakwa tugiraga ciana cukuru tariu ndagira wakwa na ng'ong'o broti ino njikaraga ihurite mai tugeretie guteta na tutiguagwo kuo ni turahoya aria me support gututhondekera barabara tuthondekere ona tariu ungirora ciana ici cirikite mai ni cirathi cikigwaga koguo twahoya tu na ni watwirire maundu maingi ria wahoyaga kura koguo ni turahoya please buraru ni yambiriria ya mbere ni raurire ra. Kwa majina naitwa Samuel Mwenga, mimi ni mkazi wa Wakas hapa Mawanga. Tuko na shida ya maji hapa. Sasa hii barabara tangu hii miaka nimekaa hapa mimi naona tu maji nakuja hapa sijui tuitereke gani, lakini tunamuomba gavana wetu Madam Susan tafadhali tujenge hii barabara. Ile nusu waliweka ya Karabasi maji yote ya milima inakuja hapa. Kwa majina naitwa Daniel Kihara. Mimi ni mkazi wa Nakuru saidi ya Mawanga. Na hapa tuko na shida ya mvua wakati wa mvua maji inasumbua watoto. Sinaona hata venye kuko watoto wanateseka sana. Sasa Madam Governor anastahili kuja hapa atengenezea watoto barabara. Maji inatoka huko juu kwa mlima yote inakuja inateremka hapa ndio the main. Kwa majina naitwa Rusoanjiko. Niko mkaaji hapa Nakuru Wakas. Huku tuko tuna shida moja ya maji. Kukinyesha maji inajaa. Hadi sasa hii kwa ploti kumejaa maji. Kwa hivyo tunateseka sana juu ya maji. Watoto pia tukiendea shule inakuwa tu ni changamoto juu ni lazima umuende, wengine wanaanguka kwa maji. Kwa hivyo si kitu rahisi sisi tukiwa wamama. Kwa hivyo tunaomba Aileen pale ulipo tukumbuke tafadhali na tutashukuru sana. Anareu tathie nginya kuria mwena wa gicua-ini kuria mehaririria maukungwiri wa unduire wa ruriri rwa Mijikenda na iria ciuikaine ta chenda na iria cikoragwo ikihanika o mwaka ni manyitithitio Thinga kaunti-ini ya Kwale. Uni kurigana na murugamiriri munene wa mihango ino Asuma Nzai na wao ni igongona riria ritanyitwo ukahanika muthe wa na wa Mijikenda ambayo huwa inafanyika kila mwaka. Mwaka huu itakuwa kule Kwale na hii sherehe itakuwa ya hali ya kipekee manake imeshirikisha jamii zote na hata kufikia sasa Mijikenda tunajivunia na utamaduni wetu. Na alika magavana wote moja siku ya tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu 23 tuungane tuje Kwale tuangalie shamra ambazo zimepangwa na tumezipanga mwezi uliopita mpaka. Na hiyo timu tumeiweka kwa sababu tumeona kuwa bila kurudi nyuma kufata mila zetu za Mijikenda tuungane pamoja tujue taratibu za Mijikenda ni nini, vizazi vyetu vinavyokuja pia ni vizazi ambavyo vitatufuata sisi kwa ile Mijikenda ni kina nani. Ache hoya! Mimi naitwa Mama Namba. Na kogenete namba ya ciana iria cingirite githomo-ini kia ECD gukone kaunti-ini ya Leti akiruguria mutaratara uyu Governor Leti ni kana nehete minister wa githomo kaunti-ini iyo gutigirira irio ni ciatambio thukuru-ini ciothe ya arutwo acio thukuru-ini ni irigirirwo na kwambatira nginyagia gicunji kia miro. The food goes open. Isikuwe ile there will not be any excuses ati chakula inaenda katikati ya tamu. Na waziri nimekuomba hiyo. Anything can stop in this county but not school feeding program. So expect that number to go up next time because tumeona the more we give improve on school feeding program, the more kids tend to go to school, and that is very encouraging. Tunafurahia sana na tutachoka. Feeding program has taken care of the entire nutrition that our kids require to grow. If we let them drink milk only and meat, we are lacking something. We started with around 43,000 children
1,000 children right now in our nursery schools, and we expect that number to grow by almost 10%. So there is incremental improvement in terms of enrollment because of the school feeding program. Now the food, the schools doesn't get their food, and most is that before lesson we have been using about less than 40 million allocated to the school fees. This time now, because of the 45 days lesson of this term, they have used about for buying the food. Naro jitekeria turoge nginya koria iharo-ine kuria timu ya bururi ya Kagi Harambee Stars muthenya wa ira ni maikorwo maikomia timu ya Qatar bitikaine ya kiurata Harambee Stars maikorwo makihota timu ya Qatar na bao igiri. Qatar marakihota gukorwo magititira na bao imwe kuria mashabiki aria maikoragwo akana mashabiki a timu ya Kenya aria maikoragwo magikara guku mwena wa Qatar marakorwo makiyumiria na njira nene muno akuria timu ya Harambee Stars thugu rwa munyabara wao kana rugu rwa nyabara wao mundu gutwa Firata maikorwo makionania shamba wao haria maraikorwo makionania makirisheba ukorwo magikaranga na ngaragano ciukite cia Africa Cup of Nation kana ngaragano cia gitaro kia Africa. Team ino ya Harambee Stars matanyitwo gukorwo magicokereria bururi-ini muthenya wa umuthi kwena ati muthenya wa kiumia makiri na ngaragano na team ya bururi wa Sudan na toka kimera Kongole ni wira mwe makiruta koria mwena wa Qatar hau neho gwekirira muthia mukana neho gwekirira muthia Gikunjuro kia miara hotchimani ona shahada wega thaa imwe athina mbere gukenerera tafarira cia Muthingi TV niye egatka boy wa Njau nginyagia hindi yo